Uthuthuria uria ukoretwo ukirekererio miaka-ini ya hau kabere ni kiama kia urumwe wa mabũrũri gia kuhurana na murimu wa mukingo wonanitie gikundi kia aria meyendagia kimwiri ni machangagira hanene hari gutamba kwa murimu uyu. Aingi airitu aria meyendagia kimwiri makiingirira biacara ino niguo kuhingia mabataro mao. Riri ni itura ria Kipsonga, tauni ya Kitale, makiria ma airitu 200 ario meingiranitie na biacara ino, amwe ao aria kuuma miaka 15. Mary na Njala riria tirio ritwa riake ni umwe wa aria meyendagia kimwiri na ona thengia ya gukorwo ari na murimu uyu ari mihang'o-ini ya kwihariria niguo agethere family yake. Kwa sababu nilikuwa na watoto, sina mbele na nyuma, sina kazi, mimi mwenyewe si kusoma zaidi, ikabidi niingie kazi ya sex worker. Nianze kazi ya kujiuza mimi mwenyewe kusudi nijikimu kimaisha, niweze kulea watoto wangu na mimi mwenyewe niweze kujilea. Na tunaenda na watu ovyo ovyo, mara unaenda na wengine hawakulipi, mwingine anakupeleka kwake anakufanya bila kinga na anakupiga, anakufuguza. Mitanini tukuma haria Mary aikaraga turashemania na Grace Nekesa uria wina miaka 29. Grace agatutaririe no muhaka ahuthire dawa cia kurevia mbere ya aumagarite kuhura biacara ino, undu uria ni ugwati kuona ni raithi kuriganirwo kwigitira. Siku zote nitumie pombe, nitumie vileo, nitumie drugs, at least nifanye vitu bila kujali, kwa sababu najua ile kazi yenye nenda ni hatari. Na riria maga mibira ya kuonana kimwiri ni mwene matindikagiririo kuhuthira maratathi ma minyore biacara-ini ino. Kila mtu anakuambia hata tuchukue karatasi ya mkate, na hata iko mtu alinidhulumu na hiyo karatasi, hata nilikuwa nimesahau kusema karatasi, akafunga na akanifanyia vituko na mshale nipiga, na alikuwa pia ni kobru. Mambo mingi mimi nimepitia kupitia maaskari. Madagitari makiuga wagi wa mibira ya kuonana kimwiri ni umwe wa maundu maria macangire kuongerereka gwa gutamba kwa murimu wa mukingo kaunti-ini ya Trans Nzoia, gutamba kwa murimu uyu gukiambatira na gicunji kia 29 hari 100. Number is increasing because of the economical challenges. These young girls, these ladies are pushed into sex work because they have no other way of getting their income. There's a shortage of condoms, which is a preventative method, and others have not, the general population has also not been able to embrace what we call PrEP, that is pre-exposure prophylaxis. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Washege.